ivangura haracyari ivangura ivangura rirahari cyane rwose haracyari ivangura rishingiye ku moko runaka ivangura rirahari rishingiye ku moko ngo uyu n'umututsi cyangwa ngo uyu n'umuseni defudede uyu nawe n'umuntu uzenya ari n'umuntu atari muri seni defudede uwo muntu rero waba umututsi cyangwa ukaba umuhutu utari muri seni defudede bategezwa kwivugana nicyo gituma Burundi nuko bizogenda kose nta mahoro azoboneka vuba Burundi aho habaga mu gace kitwa gute naba muri commune Ntega province Kirundo zone Rushubije Gacimbiri Curabugufi wakoraga iki je narihingira gusa Burundi nuko banka babonye yuko ufise cyujya bategezwa kwirukaho kubera ko navuga ijya ntambara yuko yarinda ndende y'abadede bari bafise bivuze ko umuperezida wari uriho bamwita nde Petero Nkurunziza no kuvuga ngo umaze igihe kingana gite mu Rwanda maze imyaka 11 ngaha mu Rwanda umaze igihe kinini rwose bivuze ngo wavuye iwanyu honga intambara zari zihari kuko mwarimo mukorerwa iyicarubozo no kuvuga twe twarahunze kubera baragufata ukagenda ukakora akazi ko kwicukurira ugacukura hanyuma bamara kuja mu cya kinogo bose yaba mabuye yaba amacumu yaba imiheto imyampi yose bakakurangiriza ibigwanisho bya gakondo n'ibyo banyita Muhire Sylvestre umeze neza meze neza cyane gose wishimiye cyangwa wifuje kuganiriza abanyarwanda impamvu wageze mu Rwanda ese mu gihugu cyanyu uturuka mu kihe gihugu genda umurundi kazi uri umurundi none se kugira ngo wisange mu Rwanda byagenze gute twebwe ubwa mbere habanje bazana icyuka cyo kuvuga ngo hari intambara hanyuma ya ntambara bahindukire inyuma yaho baraza batora abantu mu ijoro babanyuruza bagenda kubica hanyuma abandoka barerura noneho batangira kwica burundu hanyuma niho twebwe natwe twahindukiye inyuma turahunga nyene imbonakure zaho zikadutangira ngo ntituhunge hanyuma bamwe bagapfa abandi bakabatwara ahantu bita ngo ni Korogota abo bantu batwaye Korogota rero na hano hari binogo ibyo binogo bakwica bagaca bakujugunyiraho bakakujugunya mu binogo ubwo rero twebwe duhunze tuvuga ngo turaye ko twokiza amagara tumaze gushika mu Rwanda turabanza turahura n'intuzi n'inkambi kuba tutayimenyereye buretse gato kugera mu nkambi ese hari i Burundi aho habaga mu gace kitwa gute naba muri commune Ntega province Kirundo zone Rushubije Gacimbiri Curabugufi wakoraga iki je narihingira gusa Burundi nuko banka babonye yuko ufise cyujya bategezwa kwirukaho kubera ko navuga ijya ntambara yuko yarinda ndende y'abadede bari bafise bivuze ko umuperezida wari uriho bamwita nde Petero Nkurunziza no kuvuga ngo umaze igihe kingana gite mu Rwanda maze imyaka 11 ngaha mu Rwanda umaze igihe kinini rwose bivuze ngo wavuye iwanyu honga intambara zari zihari kuko mwarimo mukorerwa iyicarubozo no kuvuga twe twarahunze kubera baragufata ukagenda ukakora akazi ko kwicukurira ugacukura hanyuma bamara kuja mu cya kinogo bose yaba mabuye yaba amacumu yaba imiheto imyampi yose bakakurangiriza ibigwanisho bya gakondo n'ibyo bakwicisha bakwicishaga ufata umwanzuro wo kuza mu Rwanda dufata umwanzuro wo guhunga mwari bangahe twagera mu bihumbi 14 mukigera ku mupaka w'u Rwanda bababashije gute mwinjirayo twinjiye twisanga twinjiye nyene buhunze ariko tumaze gushika mu Rwanda twaciye dusanga hari abavandimwe hari abaki abantu baratwakira baturose ibyo tujya neza nta kibazo n'ubundi ndashimira leta y'u Rwanda kubikorwa dukoreye kandi no ikibidukorera kubera ko n'ubu turacyarimo kandi tunifuza yuko nyene ahubwo buguma batwitaho cyane gose ariko uretse gatonya tubanze tugaruke iwanyu mu Burundi hari byinshi nshaka ko nsobanurira buriya ubiciye mu marenga buriya ndashaka ikintu nshaka kimwe ugiye kunsobanurira ese i Burundi wakoraga iki nyine mwakoraga iki akazi ka buri munsi je nari umuhinzi wari umuhinzi none se haje babicaga babajije iki uri umuntu utari mu send defudede ubwo bategezwa kukwica ibyo bisobanuye iki ishyaka ryabo nyene rya leta y'u Burundi utari mu ishyaka nese ko kimwe ko mutagiye mu iryo shyaka
ntabwo kuja mu ishyaka ari agahato kandi ntabwo kuja mu ishyaka ariko kuzana amahoro ahubwo ikintu kizana amahoro ni ukumvikana twe twashatse umwumvikano nawo hanyuma bo bagaca bashaka wa muntu atari muntu uzenya kandi aho byasotena basotena bashaka yuko umuntu bita umututsi yuko arimbuka ubwo imana rero yo mu ijuru iducira inzira itwereka ahantu duca turambuka twizanga mu Rwanda mugira hano mu Rwanda byari bikomeye cyane rwose mwari nka bangahe ugereranyije twambutse turi abantu twese hamwe twambutse turi abantu bagera ikipe na rimwe twari abantu 20 ariko twese hamwe tumaze gushika mu Rwanda twese twasanze turi 12,000 mwese mwasanze muri 12,000 mwese mwari mwahunze ariko se ubu ngubu wavuga ngo abasubizeyo dore ko ese ubundi ubu ngubu bamaze guca abaperezida bangahe ubu hasubiye uwo bita Ndayishimiye kandi Ndayishimiye nawe kandi Ndayishimiye Evariste nta gahunda na kamwe afise ko gucura impunzi ahubwo nawe bashitse ngo baratasha ahubwo bose twagize nke dusanga bose barabishe tukagira nke tukumva imiryango yose yatashe yarapfuye abamwe bakabareka abo nabo bazi ubwenge barabica abatazi ubwenge bakabagira abakoresho babo ibikoresho byabo Harya ubu ngubu hariho ndera ubu hariho Ndayishimiye Evariste Ndayishimiye Evariste harya nyuma hari havuyeho ndera hari havuye Petero Nkurunziza wowe wahunze ku bwa Petero Nkurunziza ye nahunze ku bwa Petero Nkurunziza batubwira ngo ushafisha yoti ubwo ngo bagaca batubwira ngo bahongora injabyi rero icyo bisigura ni umwana akiri mutoya hama anyakiva yanga mu mabyaneye ubwo ngo twebwe rero baca twita yuko turi abana batoya twivandagaza mu mabyi twaneye sinzi rero icyatumye bashatse kuturimbura kandi nabo kandi bene igihugu nako turi abene igihugu ariko turasaba Imana yuko yozoturosha amahoro nyezina hanyuma tugataha iwacu Burundi mugataha iwanyu Burundi yenda nabyo leta y'u Rwanda izabikora ariko ikintu nshaka kubabaza ni kimwe none se nk'ubu ngubu ni urugero muri rusange nshaka kukwibariza yenda mu Rwanda hamaze igihe kinini numva ko hamaze imyaka 10 ndeka ibyiza byaho bibi byaho warabibonye sibyo ngira ngo ngubu turi kuvugana saha izi ngizi ntabwo kiba mu nkambi warahavuye bivuze ko ubuzima bwahindutse no ukagenda ukishakira ubundi buzima ariko se uretse gato ufite ubwene gihugu bwo mu Burundi ubwene gihugu bw'iwanyu umufise ubwene gihugu bwo mu Burundi ufite indangamuntu y'u Burundi indangamuntu y'u Burundi ndayifite kubera keshi na keshi zagiye zitakara kubera ibibazo umuntu ariko arahunga ahatakara byinshi n'amadiplome twagiye tuyata ariko ubwene gihugu bwabo bw'i Burundi wari ubufite ubwene gihugu ndabufite kubera umurundi nyezina bukwemerera ko kuri umurundi biranyemera ko ndi umurundi nyezina none se ubu ngubu hano iwacu mu Rwanda ndabizi ko bagwaye ikarita karanga munzi ikwemerera ibintu byose kuba washaka perime kuba wagura nk'ikibanza uramutse ufite amafaranga nyine urayifite ikarita ndangamunzi ndako ndakeka nta muntu utayifite ikarita ndangamunzi ndayifite ariko buriya nuko utabizi buri ushaka n'ubwene gihugu babuguha nuko bica mu nzira nyinshi ariko buriya warakunze mu gihugu cyacu ukava urabizi ko babashyira mu nkambi kugira ngo babafashe urabizi iyo uvuye mu nkambi ukajya hanze ukahiga amafaranga ukayabona ntabwo bwabufasha ubukeneye kuko nawe bufite aho uvuye nawe ushaka kugera bivuze ngo uramutse ugize nk'agafaranga kawe washaka ubwene gihugu ahubwo icyo nabona ubwene gihugu bwo ntegezwa kubushaka kubera ko ntabwo nteganya kuzosubira mu Burundi ntabwo uteganya gusubira i Burundi reka okay none se nk'ubu ngubu ni nk'urugero Evariste harya Ndayishimiye Evariste ni uriho bura iyo wumva bari kuvuga ku kibazo cy'impunzi ashaka kubacyura iwanyu bumva bivuga iki Ndayishimiye ntabwo yaducura kubera ko ntitwamwemera kubera n'abatashe ubwa mbere barabishe n'abatashe ubwa mbere barishwe barapfuye abatashe ubwa mbere bishwe n'imbonerakure cyangwa n'ubugambanyi cyangwa bishwe n'izabukuru bishwe n'imbonerakure za Petero Nkurunziza ari wenda nyene n'ubundi n'iryashaka rya CNDD-FDD ryahagumye rwagwica rubozwi bwo kunyegeza ibintu mwibanga kugira ngo abantu ntibamenyekane ariko urabizi neza ko hari abatashye baratashe ariko abatashe benshi bahuye n'ibibazo bamwe baragaruka nk'ubu ukaba watanye n'umwana w'umukobwa cyangwa w'umuhungu azi ubwenge wewe uri umubyeyi ugasanga wasigaranye umukobwa umuhungu wawe baramwishe yajyanye na se wiwe
cyangwa baramujyanye mu ishyaka ryabo. eka baragenda bakabica. Ese ubundi iryo shyaka riba rikora ibijyanye n'ibiki? Ishyaka ni ukuvuga ni bya bindi byo kuvuga ngo iby'abahutu n'abatutsi bo baca bashaka gushyira imbere, kandi ibyo bintu nta nubwo biba bigize byari bikwiye kuba bigihari. Hakurondera iterambere ryo guteza imbere igihugu, bo barondera iterambere ryo kugira ngo barayuko batura ibintu by'amoko, kandi amoko ntabwo tuba tuyashaka yuko yobaduka. Baracyafite ibintu by'amoko cyane gose. Mana yanjye, ubwo ni ukuvuga no gusenga cyane. None se urabizi ko ibyo bintu by'amoko ni we mbyumvanye, ntabwo nigize mbyumva n'abandi benshi batandukanye. Nk'ubu ngubu urabizi ko ndabizi ko nta bwoko buhari ubu ngubu, ngo ubwoko ubu n'ubu, ubwoko ubu n'ubu. Nzi ko bose nyine bitwa abarundi bose hamwe, nta bwoko, nta sinzi nimba bari mu bwoko cyangwa batari mu bwoko. Mu nkambi ibintu by'amoko ntabiriyo. Mu nkambi ho ntabiriyo, mwese murangana. Ariko buriya iyo turi mu Rwanda, buriya twese tubatungana nk'abanyarwanda cyangwa abaturarwanda, twese tubatungana ko byagenda kose. Ariko iyo bigiye kugira ku bintu gushaka kutuvangura, ibyo ngibyo nibyo leta yacu ishaka kurwanya, ikavuga ati abantu bose turi bamwe, twese tuva amaraso, twese turi abanyarwanda. Namwe nk'uko muri mu gihugu cyacu cy'u Rwanda twarabakiriye, muri abanyarwanda kandi turabakunda, tuzahora tubakunda, nta wabakoraho duhari cyane gose. Ahubwo nyine hari utuntu nshaka kwibariza nko mu gihugu cy'i Burundi, nyine utuntu dutandukanye. Buriya bundi ubuzima bw'i Burundi mwari mubayeho gute, mwaryaga gute, byagendaga gute? Nibwo buzima ngiye nshaka kwibariza kugira ngo nk'abanyarwanda badukurikirana bakumve. Ushaka kugukubita support cyangwa ushaka kuguhereza inkunga, hari nk'abanyarwanda baba bafite umutima wo gufasha, kavuga ati no muntu namufasha rwose, namuremera, avuga ati mba mfite iki nta kimwe kugira ngo nawe abashe kuva hava nahagera. Ubundi ubuzima bwabo mwari mubayeho gute mu buzima bwa buri munsi? Twebwe mu buzima bwa buri munsi twari tubayeho neza. Twashitse hamwe dusitse ngaha mu Rwanda, tutangira kurya ibigori bita intete. Twebwe twabyita ngo ni intete. Okay, uretse ibyo turaza kubigarukaho nyuma. Ndashaka kuba nyine ibyanyu, ndacyari i Burundi, ntabwo turagira mu Rwanda gusa, naho turaza kuhagera ubuzima bwaho ko mwabayeho nyine ibyo turaza kubigeraho, kuko turacyari kuri kiganiro. I Burundi mwari ubuzima bwa buri munsi, mwari koraga iki, mwari mubayeho mute, mwarasengaga, ese bamwe mwarigaga, nyine bamwe mwakoraga iki, nyine nicyo dushaka kumenya. Twe twariga, abandi tugahinga, kenshi na kenshi utaroshe n'ubushobozi bwo kwiga yaba umuhinzi akaba umworozi. Nka jewe nari noroye nkongera nkanahinga. Ubu naho kandi ukuntu mbayeho niga umugambi wo kugira ngo ndabe ukuntu nabaho, niga umugambi wo kugira ngo ngende ndondere utuntu kuducuruzwa, nkacuruza. Batunesheje ncuruza, hanyuma nasize inzu yanjye ifunze n'utuntu turimo, kandi inyuma yaho bukeye haciye iminsi ibiri baca baragisenya. Uwo munsi gihe nahunze hazinduka haba amatora. Barimo batora nde? Bari bavuze ngo bagiye gutora ngo Nkurunziza n'ubundi. Hanyuma rero bacavuga ngo umuntu wese atazi yuko ari mu ishyaka rya CNDD-FDD yuko bategerezwa kugira iki, kuza gutora uko bamwishe. Bivuze ngo mwese babatezaga gutora Ndayishimiye Evariste? Bategezwa gutora Petero Nkurunziza kubera niwe yari yashatse kwiyongeza manda. Ni kubwa Petero Nkurunziza yashaka manda ya gatatu. Ashaka manda ya gatatu. Ariyo y'inkorabara. Byaje kugenda bite? Byatuma iyo manda y'inkorabara yatumye abarundi bose batatana, bataba bati ibyo bahinze, bagateye inka hamwe. Leta ivuga ngo umuntu azogura ikintu cy'umuntu ariko arahunga yuko nawe bazoca bamwica. Ubwo ni ukuvuga warabisiga bakabisigarana. Umuntu yahunga atani ikintu na kimwe ahunganya, agahunga n'inkweto yazitaye akagenda n'amaguru akiruka n'ibirenge. None se i Burundi hafite amasambu? I Burundi ndafise amasambu. Akubaruyeho se ubu ngubu urabizi neza ko agihari? Kubimenya amasambu arahari. Ese ubundi umuryango wawe banza umbwira, amasambu arahari? Amasambu arahari. Ubu se umuryango wawe niho ukiba cyangwa nawe warimutse? Bamwe niho bakiba, abandi nabo baragize barapfuye. Bamwe barapfuye, abandi nabo bakiba. Pole sana. Noneho ntabwo naringamije kugukomeretsa. Bivuze yuko abo bamwe mu muryango we wanyu bapfuye? Barapfuye. Okay. Bandi bakire mu bayo. Noneho rero bamwe barahari, abasigaye barahari muri rusange nyine. Abasigaye barahari. Ariko je nkuko ndabibona nta n'icyumviro cyo kumva ko nozotaha mu Burundi, kubera ko Burundi bwaramaze
kumbihana cyane gose iyo ndanabubonye ndavuga ati Imana ati wazondinze buri kiriya gihugu kubera ko cyaramaze kononekara cyane baracyononye. ariko buranjye numva ngo i Burundi nta butabera buhaba kubera yuko nanjye nigize kujya ahantu hitwa mu Ruhororo hari imabayi. Umusore bamukubitira mu kibuga neza baramukubita baramunoza zirambonera kure zanyu aho kugira ngo zize zitanga ubutabera ubwo wundi umukubise mbona kuyemo amafaranga yahereje zambonera kure mbona baramwehora arigendeye undi nawe ati ariko banza nta butabera buhaba. Ikintu kishe Uburundi ni inda ndende y'abarundi nahasigaye twebwe turose umuntu nyine ayobora nyezina. Iwanyu nta butabera buhaba? Iwacu nta butabera buhaba, ubutabera burahari ariko ntabwo bitwa ngo barakinze hakagira abo bakingiye burya akingiye imbonera kure n'inzo ziba zamukubise. Ni ukuvuga abasendefudede iyo bakubise umuntu leta ntivuga kubera uko no bapfukamye mu nda abanyagihugu babo. Bisobanuye yuko nyine barabaryamira niko nicyo bishatse gusobanura. Baraturyamira pe. Aha, none reka dukomeza n'ikiganiro cyacu nk'abanyarwanda namwe mudukurikiranye nimba aribwo bwa mbere ugize kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda munyarwandakazi ibuka gukora subscribe ufungura inzogera kugira ngo ujye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu bihugu bitandukanye by'amahanga. Nabwiye yuko dufite abambasaderi batandukanye bakorera mu bice bitandukanye cyangwa mu bihugu bitandukanye ariko ubu ngubu nkaba nabazaniye umugabo wabaga mu gihugu cy'u Burundi akaba yarahungu cyangwa babyita guhunga akaba yarahungiye mu Rwanda ariko avuga yuko i Burundi wabo yabayeho ubuzima bubi ariko turaza kumubaza ese mu Rwanda aho yabayeho ubuzima bute ese byagenze bite nkuko tumaze kuvugana mu magambo arambuye turacyari mu gihugu cyabo cy'u Burundi ndimo ndamubaza byinshi ku buzima yarabayeho kugira ngo ahunge byagenze bite gusa tubwiye yuko harimo ibintu cyangwa imyuka itari myiza ibintu by'ubwicanyi baravuga ati ntabwo twakwicwa gutyo reka twitangirire twihungire tugende bivuga yuko harimo amashyaka atandukanye ariko ubu ngubu yatubwiye yuko harimo mu bantu bahungutse cyangwa bavuye hano mu Rwanda bagiyeyo bavuga ngo baratashye yenda ngo hatowe umuyobozi mushyashya gusa yakomeza avuga yuko abo nubwo bagiyeho ariko nta gakuru na gake bazi nimba bakihumeka cyangwa ari bazima bivuze yuko banzakira ivangura. Haracyari ivangura? Ivangura rirahari cyane rwose. Haracyari ivangura rishingiye ku moko runaka? Ivangura rirahari rishingiye ku moko ngo uyu n'umututsi cyangwa ngo uyu n'umusendefudede uyu nawe n'umuntu uzenya ari n'umuntu atari muri sendefudede. Uwo muntu rero waba umututsi cyangwa umuhutu utari muri sendefudede batigezwa kwivugana. Nicyo gituma Burundi nuko bizogenda kose nta mahoro azoboneka vuba kiretse nk'amakungu yokura hasi akagira ikintu adufashije. Nk'ibihugu by'amahanga biteranye ariko hari inama zijya ziba z'ibihugu ibyo bintu ntabwo twabyumvaga cyangwa iyo myuka mibi nayabaga ihari ngo ibyo bintu by'amoko ntabwo twari tuzi ahubwo wowe uradutunguye cyane. No kuvuga leta y'u Burundi hari igihe hakiri kuri Petero Nkurunziza atari ndayishimiye hari ukungene Petero Nkurunziza bamutumira kuja mu nama akanka kuja mu nama kugira ngo agire iki yumvikane n'abakiserukiye impunzi. Kugeza n'uno munsi ntabwo leta y'u Burundi yumva ko yocura impunzi ngo zitahe neza ngo zije iwabo ngo zikora umutuzo zije mu byaho urari ibintu byinshi wa mufite. Ubwo twebwe n'ubu icyo turiko turakora ubu twibereye mu nkambi leta y'u Rwanda yaradufashije iduhagaze igira iki ubu ikintu kigoye abantu zenya mu nkambi ubuzima amazi yaho ntakunda kutugora kubera amarobine akunda gukama. Ibyo nabyo turaza kubakorera ubuvugizi ariko turaza kubigarukaho kugira ngo turebe ibitagenda nabi dukora ubuvugizi mubashe kubibona cyangwa n'abandi batarabigerwaho cyangwa n'abandi batarabibona babibone. Ibyo turaza kubigarukaho cyane gose. Noneho Evariste Ndayishimiye se we utowe ubu ngubu akaba ari ku butegetsi akaba yirirwa avuga ngo twebwe ngo twahinze ibirayi ngo njye